Presiden merangba jong keseng United Democratic Party ubak medba lingdo mentang sengi kakat wai teri ujemang arja arpulai ha kejing keren berkilat patai kubor ula penpau ya kejing kermen bau kurtong jong keseng unyo kejing job ha kanig election kebarang sudap napok soyong constituency ya kanig election napok soyong constituency ladap ban penlong ha sepau teri jong niu benai ha keba kejing kun ha ketika constituency kalong kebe kluj ha pedang ki artli kiseng kata ke UDP bat ke NPP ha kebaya ke result an sepen benar ha ke khatlai teri ujemang arja apulai Katung ki dum jintip ki bangi lum benin wala do meneru ka ya ka babe hi along di indang ke tukum skam ka di tak ada gitu empau dah nong sosial dong di tan di dia gitu sosial pun jauh di bangi lah ya keren ke pos ke bawah kita pun kita kita ada doi baik kita cuma ini itu aja kita bersama kan pertanyaan apa parti undang-undang pun membagi kandidat ini